سلام دوستان، قراره اینجا با هم دیگه یه قصه به زبان ترکی استانبولی بخونیم و ترکی رو باهاش یاد بگیریم. با ما همراه باشید، لایک یادتون نره. خب صفحه اولمون bir gün Nasreddin Hoca'nın bir komşusu hocanın kapısını çalmış. یعنی یه روز یکی از همسایگان استاد نصرالدین در خونه استاد رو زده. لغات سختی که توی این متن هستش رو این پایین براتون نوشتم. Nasreddin Hoca merhaba komşu nasılsın iyi misin diye sormuş. استاد نصرالدین سلام همسایه چطوری خوبی پرسیده ازش. Komşu sağ ol hocam iyiyim diye cevap vermiş. Komşu, hocam senden bir şey rica edeceğim. Kasabaya gideceğim. Eşeğini 2 saat bana verir misin diye sormuş. همسایه گفته ممنونم خوبم استاد. اینجوری جواب داده. همسایش گفته استاد از تو یه خواهشی دارم. به آبادی قراره برم. برای 2 ساعت خرتون رو به من میدین؟ اینجوری از استاد پرسیده. Nasreddin Hoca eşeğini komşusuna vermek istememiş. Ah komşucuğum eşek evde değil diye cevap vermiş. استاد نصرالدین نمیخواسته که خرشو به همسایش بده. گفته که همسایه عزیزم خر خونه نیست. اینجوری جواب داده. Tam bu sırada eşek içeriden uzun uzun anırmış. Komşusu eşeğin sesini duymuş. Hocam peki bu ses ne? Eşek evde ama sen bana yok diyorsun demiş. درست تو این لحظه الاغ با صدای بلند از داخل ارعر کرده. صدای الاغ رو همسایه شنیده. استاد پس این صدا چیه؟ خر خونه هستش اما تو به من میگی نیست. اینجوری به استاد gofte. Nasreddin Hoca komşusuna kızmış ve ayıp komşu çok ayıp. Benim sözüme inanmıyorsun. Eşeğin sözüne mi inanıyorsun? diye cevap vermiş. استاد نصرالدین از دست همسایش خیلی عصبانی شده. گفته که زشته همسایه، خیلی زشته. تو حرف منو قبول نداری، حرف خر رو قبول داری؟ اینجوری بهش جواب داده. اگه از این قصه‌مون خوشتون اومد حتما لایک کنین، برای دوستاتون هم ارسال کنین.